Ишгалжилер махкемесі Мустафа Джемилевнің давасы черчевесінде Қырымнан сабық ишгалжилер ички ишлер назиры Сергей Абисовны мечбурен махкемеге кетіртмеге разылық бермеген, оңа қайта желпнаме yollayacak ekenler. Bunu advokat Nikolay Polozov mahkeme toplaşıvından son haber etti. Abisov 2014 senesi Mayıs 3 күні Kırım'nın memuri sınırına kelip, sabık militsiya xadimlerinden beraber yollarını blok etip Mustafa Cemilevke yarmadaga kırış yasak degen edi, ama hiç bir vesika göstermedi. Bunun beraber sözde Rusiya sınırı ne yerde keçkenini gösterip olamagan edi. İmaycı tarafı celp etken Şahat Kurtsiyet Abdullayev, işgal etilgen Kırım ve Xerson vilayeti arasında sözde Rusiya sınırı veyahut da sınır alametleri olmaganını aytkan. На каком основании Джемилева не будет пропускать? Ну, а вы не знаете? Уже ранее было озвучено в прессе о том, что человеку запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Да, здесь является государственная граница. Покажите, где-то написано. Здесь государственная граница. А где-то написано здесь? О, Это ваши слова или чьи? нет, это не мои личные слова. Это не мои личные слова. А вот это за вами кто это? Это подразделение Министерства внутренних дел Российской Федерации, то есть Крыма. Где пограничники, если граница? Провокационный вопрос. Ишгалжилер кечкенсіне апрелінің 13-де Қырым татар халқының лидеріне қаршы Русия девлет сыңырыны бозды деп мұқайсызлықнен силя, құлланмасы ве қанунсыз шекілде құршынлар сатын алмасы бойынша жинайдаба башлатты. Сөз 2014 сенесі майыс 3 күні Мустафа Джемилев Қырымға қайтқаны вақыт олған вақиялар аққында кете. О вақыт беңлерінен Қырым татарлары оны қаршыламаға шыққанына біле бақмадан, Ишгалжилер Қырымға кіріш ясағы бар деп оны ярмадаға кечірмеділер. Шымды есе оны сыңыр бозуында қабатлайлар. 61 yaşında olgan siyasi mabuz Servet Gaziyev işgalciler mahkemesinde kenede yaramады. Onun içek tutuvu başlanған. Mahkemede tenefus ilan etilip acile yardım çağırıldı. Kelgen ekimler ağır alıcı inelef yapқан. Gaziyev'nin sözlerine göre Sabada Sizoda yaramağanından son ona ağır alıcı inelef yapqanlar. Ama faydası olmasa da onu mahkemege ketirtkenler. Mahkemede tutuv qaytalаған. Servet Gaziyev onun beraber 2019 senesi Mart ayında Kutlevi polis тарамалары нәтижесінде тұтылған дигер Қырым татарларының давасы тек март айында бақылы башланды. Бұл вақыттан берлі Сервет Газиевке тибби ярдым көстерілмесі үшін mahkemege 5 кере acele yardım çağırıldı. Ama ona kerekli tibbi бақув кечірместен тек ağır алған ilaçlar берелер. Nevbeteki mahkeme toplaşıvı июньнің 17-сіне тайынленген. Қырым платформасы Қырым татар халқының ақлары riayet етілмесі ве тәжауызжы девлет işgal üçün cezalанмасы. Bu ve diğer mevzularını mecliste Polonia Seymi'nin vice-marşalı Malgorzata Gashevskaya ile müzakere ettiler. O Қырым татар халқының temsilci organı Қырым платформасының teşkili işlerine celp etilgenini ile meraklanған. Қырым işgal etilmesi ve Қырым татарларының ақлары qorçalanması meseleleri er vaqt dünyanın kun tertibinde olmalı dep kaydetti. Gashevskayaның sözlerine көре шымды тамыр хал ve onun озгүнлігі сақланмасы аққанда сөз кете. Polonia Қырым татар яшлары ғарыпта тасил алмасына диққат айырacak dedi. Ми обговорили дуже багато проєктів в різних царинах, які спрямовані конкретно на відновлення територіальної цілісності України, на звільнення Криму і також щодо забезпечення прав кримських татар, для яких зараз стоїть питання виживання та збереження власної культури для майбутніх поколінь. Обговорили деякі молодіжні програми для того, щоб підтримувати навчання кримськотатарських студентів у вільному світі, щоб здобути освіту та працювати на благо української держави та благо свого народу. Polonia ve Baltık devletleri Ukrayna'nın İsçen ittifakdaşları. Gashevska Rusiya tecavüzü meselesinde yaxşı malumatlı dep kaydetti meclis reisi Rifat Chubarov. O işgalcilerinin cinayetleri hakkında halkara cinayi mahkemege malumat toplamağa yardım etti ve Kırım meselesini Avrupa seviyesinde көтере. З нашого боку ми ще раз звернули увагу на те, що будь-який діалог з Путіном без повернення Росії до норм міжнародного права неможливий, що це може бути просто самообманом. Польська республіка, країни Балтії, Латвія, Литва, Естонія, вони є консолідованими позиції такої
відповідальності Росії за ті злочини, яка вона здійснює проти України. Польща від самого початку залучена до підтримки України в цілому у спротиві Російській Федерації та захисту прав кримських татар з метою відновлення міжнародного права. Малгажата Гашевска Украинаға 2 күнлік иш зияретінен келген. Қайдеткенне көре, Люблин учкошелік парламентлер ара саммитінде де иштирак етежек. Владислав Стужук, Ислам Пинка, Заман, АТР. Тамыр халқлар аққанда айтқаны бақыт шашмалады насылдыр қарышқан қанлар аққанда фікірлер Украинаны 3-ші рейх ile қияслады. Русия диктаторы Владимир Путин өз тешвиқатшы телеканалларына берген изаатында Украинада тақдим етілген тамыр халқлар қанун лейхасыны тенқит етті. Весиқаға көре Қырым татарлар, Караим ве қырымчақлар тамыр халқлар оларақ танылмақта. Жедвелде руслар олмағанны Путинны пек ачулатқан. Оның сөздеріне көре бұл дарбеден сон Украинада азлы қолған руслар Украинада ола білген тақыплерден қачмаға мejbur олажақлар деп Украинаны нацист девлетінен қияслады. Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее, это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии. А как быть людям со смешанной кровью? Как быть? Сам Зеленский еврей по национальности. Я не знаю, у него может быть там и какие-то кровь намешанная. Что делать вот с этими людьми? Их что, сейчас будут, как в нацистской Германии, мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять? Украина президентінің офисінде Русия президентінің чықшыны шашылажақ деділер. Ичбір аз олған халқлар, шу сырада руслар тақып етілмей деп білдірділер. Меджлис рейсі Рифат Чубаровның фікіріне көре Путиннің мемнуниетсізлігі Қырым татарлар ile бағлыдыр. В вчорашньому інтерв'ю Путіна були прямі випади проти кримських татар, оскільки він довго собі дозволяв дуже костровато, дуже абсолютно алогічно коментувати проєкт закону про корінні народи. Практично Путін вчора в своєму інтерв'ю проявив себе таким політиком, якому абсолютна концентрація ксенофобії, шовінізму, ненависті до України. Ахмеджит ве Керичтен сон Қарасу базарны су басты. Күчлі яғанақлардан сон арабалар соқақлар бойы ялдады. Ерлі сәкенлер айтқанына көре, яғмур канализациясы темізленмегені үшін соқақларны су басы башлады. Сегодняшний герой хорошо плывет. Июнь яғанақлары Ярмадада су анбарларыны толдырмады деп шикайет ете işgalcilерінің гидрометео меркезі. Чүнки яғанақлар өзенлер башлаған дағларда аман-аман тушмеген. Қарасу базар ве Керич ярмадасында олған яғанақлар су анбарларından aşağı seviyede яққан. 1,5 миллиондан зиеде Украина сакины коронавирусқа қаршы ашлама яптырды. Бұны Украинаның сағлық назірлігінде білдірділер. Язның сонына қадар ең азындан 5 миллион Украина сакинны ашламадан кечірмеге планлаштыралар. Сағлық назірлігі карантинны бұтын язға девам еттірмемеге теклиф етежек. Маскаларны есе қапалы одалар ве жемаат нақлиятында тақмақ керек дейлер. Бұнын берабер кезінтілер үшін сыңырланулар ләғой етіле. Спутник Ви вакцинасы или ашлама яптырғанлар Украинаға келіп оламаз дейлер девлет сыңыр қызметінде. Чүнки Украинада бұл препарат сертификациядан кечмеген. Кечкен күн деваманда Украина бойынша 1785 яңы коронавирус хастасы қайдетілді. 6,5 мыңдан зияде эвел хаста олған инсан түзелген, 97 хаста чин вирусыны еңіп оламаған. İşgalciler hakimiyeti erkun aman-aman bir statistika көстере. Кечкен күн девамында 139 insan Çin virusuna uğradı deyler. 7 kişi hastalık ağırlaşması neticesinde vefat etken.